enketua kros unsua de wadi mahema for God no when unsua de Dormaahemaa sunya de ne tie futuo na tie futuo be bo pa tie futuo tuwa kasa nhufo wo wi ama wo mpanimfo ne tuofo because obia hima bia pepuntuo ama ne kuro wo se wo kuro hima kuro hima wo ti kuro wo se doma kuro no abusua Wopɛ amamre ene amane bifa aha ene headquarters social media watete se ntokwa bi koso wantwi watimi wakame ensasesem enoma bia ekoso social media efa ahenie amamre ne amane mu dia beef dia ensem ekotwi kwa abreman aha ene headquarters ta ubenya ahwe abusua Dormaahemaa edi nsem bi betu dwa no obetena simpie so ne apaso eka nsem bebre edi kire tiefo na wei na Dormaa de hyefo esoleye etoto ayempia ni bi edi ma no ka no kure edi kire no na ade achi ya Brekum ahemafo ni bi asole na enya asem ketwa pani behwe ensem eno atutu bia mane maame ne rough wa kire maame ni dibre ne bobre e wa aheniem wa turifo wa kansem pa de akire no na abusua ensem ne de episo me se wo bre ye be ko ne akwakotie ensem a Brekum ahemafo ni bi e de tudwa na de ohema ya yi se nya ne seso maako be se miensa bia enka social media rekmani beje ho papa because ohima miti baby a aya na ohu no se oye special chen obi but ohima we de wa ya de na momye mo na mo abusua beef asole na ese chinchire ntwan se ne mo amunim se mani gi beef ho ne de se ne mo amahu se mani gi sa ne mawe ho no amamre ne amane ehu hia me ne de abusua jai na mesi maami oyiyi nsem to o kansem na sam lady me ye sure pa se Dormaahemaa de wanu no ho papa me ye sure akasa because ensem na obetena abontene kan ye no me ngi ni se wodwene ho ansa na obai ebe kan ye because unam Brekum na wako baabi biala abekobia ukuro no mpo Dormaahemaa ukuro no ehyeto ehye kurase to enti anye bia no befa Brekum ena akokuma ase enti se Brekum hema eni mabunu esole no mo ka che se emefa Brekum enko baabi a obeyedai obetu afa wiem ana ase obeyedai abusua sa nsem we na twetwe nkrofo aso ebinum se Dormaahemaa nkasa yi ebinum se de Dormaahemaa ye no ebia na afahye no a wo ba be ye nti ena wo pese o pay attention but we dey anya attention papa we ayen nguase attention abusua men se obre yenko tie Brekum hema fodi bi omu responder omu di ama eye Dormaahemaa abusua yewuram wo ye hema edu he ena wo Dormaahemaa na wo kasa se awon pese wo hema bia baba Brekum ne ehiam ye Brekum ahema fefefo bi yakura ye hiam because mo hema fo no mugoro bi no ha wate apoche ye Brekum hema fo obi no ha na ho akono chenye etisa wo mo hema bi ma program ho aye encheke ye because ye hiam present e wo Brekum ye hiam present e wo bi program ase ye hiam present e wo mekura me mayase. It is what make you what I make it straight as sign on the 29th of November. Person Brekum, you can the mama him a you Brekum. So what? What him and is a fire him. Well, him away showing some will crow a crocutau, a crowing, a could want to control crow. But you are there controlling all him for. I never know to me, a Japan and then a brother wobble.
It is a woo here, ye Brekum for no. So my Brekum for and my Brekum for now. Yes, you Brekum for him, my for yes, you see him. The Malfoy, yes, you see Brekum for yes, you see him. Yes, 29th of this November, I got 30th. Yes, you who don't mind. And he may be will be program as here, the Bessie. Because when in say, when and say, what demand him for God know when, as so still when into that. And to qua, we are say by nonsense, and to qua, war, confusion. And anytime be a one in the book, yani a dream some war in Sebi, Nansa one woman in Tinabi or Casasa, but he himself was a crowd, who crowd chubby crash and one him. Your name's a soul crowd chubby chow one him. Why him, my him, what's Mitsunase, F. Pinch, Yawan San, so on the 29th of Umpesebe, who saw him may be a program of Brekum. Never who for ya Susie him. Ah, Brekum for ya, some say him. Ye yamu. Ye no him for you be a peasant. It will Brekum. Because we don't know and 2 points a year Brekum for. And 2 points called baby asa. To say him for no one out more other so we hear more Brekuma. Sassy as him a Brekum for. Yes, to see him. Ye yamu. And kabumuna ye can was someone. Over my man, many sure so and kabumu, penkabumu. May ye kakrekutao. Yes, son of me. May ye kakrekutao. I think that's a moonsia dear. When you hear you need to learn something. Shia dear, shia mamrania money. Traditional. About Tanya and my bed 30 shawase. And my walk room a house bobra. Ukreti war, ukreti confusion between a crumb, you know. It's really about time. When you show so, I don't think so. So we a bad time pa what in your some one number some cracker hospital what some. When you show so confusion when in your matan tower would you be that. Because Brekum for your general, your jenny, your dripper, and then will be a bumper, you'll be a cassa. A peace, because election year, the woman, at same time Christmas, the woman. It will be a peace, or he be a because it be a peace, or he may be because it be a peace. She Asante hima, mammy papa be, and what food be, or cassa peace. Mampo hima or bad cocoa or Solano Pocana who and matter say yes or benny. Or no call the nipper or cassa peace. And just my hima or cassa peace. Tapa my hima. Now, peace. Ukreti confusion. I'm a election at the same time. William. Peace. Now, what him and puppies I have found. It's yes, Asante. Want to be found to Asante kingdom. Dormaahemaa want to be found. Just a would depend what was Asante kingdom. If we say Asante hima be but Nasibia, my him baby about Nasibia, or Cassa one in him for him mount to Trasa Cassa, or Cassa with peace. Or draw asumdie and kabum and waka. On the jamba balloon, ye. Ya hima small yellow. What did him and chair you? What did him and chair? As soon as dear any yansan a foot to our tientino. What in him snas him and painful. And painful power which send a penny instead of so no tia a yena foot to an intino. Or the Kasai, so we hear peace. When your friend is so why you mind him, this is called mind him. Wakasa Adibu wom, Nyansa wom, Nimdia wom, Chessa, what seafood to
Wona ne maame no mo tene hemafo no te omo kasa wote ti waka futusam akyerɛ ha YouTube bi obete sa obehu message we me dowala se so wona se wo e confi wona se wote sen wona obe o se election me meko me ye so hu message we ya odo ene asumdua damfo mahema de kasa ye nti no obegya ne bibia to wonsua de enketu akros wonsua de wadi mahema for God know when wonsua de Dormaahemaa sua de na tie futuo na tie futuo be bo pa tie futuo tuwa kasa nhufo wo wi ama wo mpanimfo ne tuofo because obia hima bia pepuntuo ama ne kuro wo se wo kuro hima kuro hima wo ti kuro wo se doma kuro no wo se doma kuro no e mabru no mu ka so mo manage ho ana o time kam o time no e beba eti se Dormaahemaa se wo se wo mpese wo hima bia beba Brekum dia eni yeso Brekum hima afo yese yenhiam for Christmas beba yi ehemfofo be keka bom ehemfofo bedi bese kwa Asante kingdom bese ko hema hema afo Christmas ye ni ji omokode ni ka bom won odo tepa mahema beba Nyamfo mahema beba chese ahafo mahema beba sunyane mahi ehfa ene hye ne se enkabomu omu besia odomu mampom mahema ejoso mahema ahofe behwe papa bi kala omu kasa e onyansem respect mu it is a won ye Brekum fa e kwa yam fa wukuro wono hema afo no ma mo ntena se na munum Christmas mama ntase na muntu mukuro no mommo no na mubo no wia mabefa ye de no ade asom eti Brekum fo ekwan ye dan ye hiam kura eti Dormaahemaa se wo hia ye kura ye hiam eye bonkonti behe Brekum ye ehima papa bi Brekum mahema ahofem wonchen no sikam wonchen no nimdie wonchen no wasua de otie futu hwedewe wosi aye kuro no hwedewe wosi edo ne ma mumu doma kuro ne de wo mu eti ne wo kuro nim mumu doma mu siti nyina ne Brekum mu siti ene Brekum papri bia ma no ho firi doma Brekum no oba eho na bebre ya adwuma eho Brekum enna ho na bebre firi doma ebe ya adwuma eti mumu kuro no de ne wo mu edi ne wo mu mpuntu papa be na abamu shinim enim ye Brekum ya bobra ye hema no wakeka ya bom ama odo asipi eti mpuntu obokuro nim eti wosi matim se yes mpuntu wom eni bra ne ho ya eti hu de onya ho to sizi o hema afo se obi asi Brekum na wo obi na ye na agie o Dormaahemaa e yo obi agie o enna yesi emma na dasei otumfo eba o hawo na sen ena chese mama hini na nkuba bia enu bia wubunu yakum opa ma o hene no Agyeman Badu wa na so aye no so ahye mbra enda wa wasem so opeso bibo so opeso nkwa betre funu amade ache wa wasem bet so bi ye di ono ne mra no wahye eti enu tu begira ho ehwese woda so opeso ohemafo ni nyina be obi be ko program Brekum ye no so tawso ohimma wodi himma so nim nyansa ba bia Brekum mahema wodi himma nyenne wodi himma jaw wonim die chen wonim wagye futuo chen wonim mamamna ne amane chen ne ho so ofe maame no wasa wo manu nananom esi wonim senie nipa yesi evelu nipa fa ne ho so ofe hwekala maame no wonyu
Yeye hima wanyini papa so hwa hofem a enye otipen no se unsamfu na wudi nti pressure nti asa wo ya abrewa pressure nti hima na wudi wo ya abrewa pressure ekum nti jai na ja ho ya no emfa ho compare kingdom na wo no kingdom baabia Mohima no mohene na modidi na nu baabia etisa wo ma wohema fo ma Brekum a yesusu kra ye mo mofa mo ne yesu yamfa ye ho momfa mo ho ne yesu yamfa ye ho Dormaahemaa momfa mo ho na ye yenso yamfa ye ho fucking ye hia wa do de ne hia wontoma na wo fra anya fe no ene ye hia na ye hia mo he momfa mo ho ne yesu yamfa ye ho me do me nua na ne da wo hwe me am so subscribe no wa share abusua we de wa wate de ensema ekɔso wobetimi ede wadwenkyerɛ ede ato comment section wo wobetimi akyerɛ wadwene don't forget say wobɛhye na wode ama wunua na waka che onua say omia adoma ne so subscribe wi a omia adoma ne so na onsontum se ne be ya anytime bia metwa video bia me de betum bia no onsa beka notification no na wonso support dwumadi a ekoso amamle ne amane mu ntokwa ni na bibia ekoso bia ewo hene ana se ahema entam no aha any headquarters a wobete de ekoso medase